Kusukaphi lento ukuthi manje ugcina usubhema? Lento ukuqala kwami ukubhema kahle kahle nebrazi wami ngasho ukuthi kwaxabana ngathini ukuxabana kwababo wami kanye nomunye umkhulu yabo owaba nenhlanhla nje kusese ukuyambusisa yabo uyambusisa ngomunye umuntu yabo yabo shuthi kahle kahle ngingathini ukulokungana shuthi ubaba waye umuntu oyekade efundile yabo ekufundeni kwakhe shuthi ke watholana noma yabo engazethi-ke umama wadlula engozini yemoto yabo shuthi ubaba useyangithatha ngisale esikhaweni yabo mengiyeza-ke ibrazi esikhaweni yabo shuthi laphana athi ngoba akakabi naye omunye unkosikazi usafuna yena yabo ucela ngihlale ney'ngane kababa omncane ubaba omncane angigade nonkosikazi wakhe yabo hhayi shuthi avume ubaba omncane yabo shuthi bese kuba khona shuthi omunye umkhulu owayehlala khona lapha esikhaweni kaMboka lapha khona esikhaweni lo mkhulu wakambokazi yabo wafika kumina ngelinye ilanga ukuthi angisanathi kwakule singakhi kodwa ngathi bathi kwakulesini amabesho yabo wenze njani ufika uphethe enye into engathi yitshe nje yabo iyitshe lanto athi stage yabo uphethe nempepho yabo ungibizela kwakhe yabo utheni uthi khona enye into afuna ungikhombisa yabo ayithole kumina yabo ethi mina ukulungile sami yabo mesifika lapha athi njalo aningibizela uqhawe yabo hayi ngiye kuyena yabo mesifika ngifika khona lapha ngisho ukuthi afuna ukungikhombisa yini yabo alright mesifika lapha shuthi lapha unamadoda yabo lapha khona lapha emzini wakhe lamadoda agqoka amasudu afaka amademasi aphathe ibhamu yabo uma ngabe yena lo mkhulu engakuvumeli ukuthi ungena la madoda nawo akuvumeli ukuthi ungena yabo shuthi athini athi lo mkhulu ngawuvuma ukuthi yena azasithela ngene kuleya ndlu leya yakhe ngoba mangabe lamadoda akhe engamboni yena azongidubula washo njalo yabo athi mina hayi ayikho lonto yabo kodwa ngiqhubeke ngimlandela yabo mase sifika lapha kuleya ndlu afika ivule aguqa yabo meguqa ashisa impepho yabo wathi nami ngiguqa yabo ngiguqa athi nathi uthi uzoshisa impepho khona into afuna ukukhombisana ayithole kumina yabo hayi ayishisa impepho wakhuluma shuthi uthe eqeda nje ukukhuluma yikwaqhamuka umuntu yabo ngikutshela iqiniso ebrother yabo meqhamuka lo muntu lo yabo athini ukufika kwalo muntu afika wathi ngingalilalile likhehla liyahlanya yabo ufuna ukuhlanyisa izingane zabantu yabo athi washo njalo la muntu athi la mkhulu ufuna ukuhlanyisa izingane zabantu yabo ngeke ngamlalela yabo ayishuthi la mkhulu amkhalele lo afana athi njengoba ekhona nje kungenxa yakhe yabo athi lo mfana ayikho lonto nomkhulu uyahlanya ufuna ukuhlanyisa izingane yabo ufuna ngazi wathi ufuna ukufaka oshembe ahayizisa izingane yabo nje wakhuluma into kanjalo la mfana yabo shuthi leli khehla likhulu khala yabo shuthi ebesethini ebesethi lo mfana lona kodwa ngoba esho ngalendlela asho ngayo angabuza kumina ukuthi mina ngithini angamlokunganela ngamsebenzela la mkhulu yabo shuthi mina ngibona umkhulu phela omdala uyakhala ngazi yabo sethini siyabuza nofethi amsebenzele nomkhulu ngithi mina hayi akamnikezi ithuba amsebenzele yabo athi nofethi athi hayi mina ngiyazi into engiyisho ngisayingane yabo kodwa ke mengisho kanjalo ayikho inkinga uzomsebenzela lo mkhulu yabo kodwa yena into azoyenza uzoyiqeda yonke lento yalo mkhulu yabo hayi alright shuthi emva kwalokho besethini besemnike khona enye impahla nje engathini yanti iround uyibona ikhamera impahla yekhamera nje leya yabo wambekela yona phansi yabo wasethini wathi akhulumeke lela mkhulu yonke into afuna ukuyenza hayi la mkhulu ila ngabona khona ukuthi hayi ubuntu akanabo yabo uba wathini wakhala lapho wathi ufuna ukuthi wathini wathi ufuna ukubonga othisha ukuthi bashisa baphatheni bahlinza izimbuzi yabo wathi basimbolize ukuthi basebenzela yena mangabe bezohlaba izimbuzi bafake iphandla yabo bese ubaba wami ke bathini wathi bangamsiza ubaba ngoba ubaba kuthiwa wadlulisa uthini uthi unesandla ekudluleni kwamama engozini yemoto yabo uthi ngakho ke ngamfuni
yabo ngitshela iqiniso yabo athi ngakhe ngamfuni yabo ayithini futhi wathi futhi ngoba-ke ubaba wadlulisa uthisha engozini yemoto wambulalisa okwenje washo njalo ethi wambulalisa okwenje etshela wena wayitshela yena phela lo mfana lo oyimenzela le nto wathini usethi-ke manje ufuna ukuthi ubaba angatholi lutho yabo ufuna ukuthi nje ubaba ey'ntweni zothisha angatholi lutho yabo ngoba wadlulisa uthisha wambulalisa okwenje washo njalo yabo wathi thina ngoba-ke siy'ngane zakho ubaba ufuna ukuthi sihlekwe wathi ufuna ukuthi sihlekwe yabo ngobani ngoba wathi ubaba wadlulisa uthisha engozini yemoto yabo njengoba thina siy'ngane zakhe ubaba thina sizolokhu nje senza khunjulu ubaba wathi ngalokho ufuna ukuthi nje ey'ntweni zakhe hayi singabi nalutho kuzona yabo njengokuthi shuthi lezi zinto lezi amvulele zona shuthi lezi zinto zabo lezi mayesihlabile kahle kahle leya mkhulu leya into afika nayo leya mfana ngathi lento yesalamuzi ngasho kanjalo lento yodlozi kanje into engasho kanjalo yona into afika nayo yabo ngoba yonke into asho kahle ukuthi yonke into ayenzayo uvula leya room leya yabo lapha la ekhona hayi ngiyakutshela hayi lapha na prazo wami yabo lezi stage labantu ababaziwe abantu ababaziwe laba stage hayi ndoda yabo mkhulu wena prazo mayefika lapha leya muntu wafika nalesa stage siba umuntu yabo washisa nje leya phepho leya wakhuluma hayi ngiyakutshela seleso stage siba umuntu siya la athi akaye khona nathi hey ngoba khona la ayakhona odubula khona yabo wathi laba bantu labana noma sabazwani angazi kodwa wathi nje laba abantu laba bathi akabafuni abazwani nabo yabo ngoba bathanda ubaba washo njani kutshela iqiniso wathi nje abafuni ngoba bathanda ubaba njengoba bethanda ubaba ufuna ukuthi abenze iy'limi wathi nje ufuna ukuthi abenze iy'limi kube ngazathi uyabathanda yabo kanti yena uyazi ukuthi ebusuku uzobenza abalale yabo bese yafika-ke yena bafake enhlamba uzothumela lamadoda akhe lawo la madoda akhe njalo nawo naprazo yami yabo kahle kahle amadoda lawo ayedla amehlo yabo shuthi njalo umhla 15 yabo laba bantu laba shuthi leya muntu uyabo isolezo ngemuva angisukubona ukuthi kunokubhala lezi zinto zey'nyanga lezi amagama uyathwalisa yonke leyo nto shuthi amagama akhe leyo amkhulu yena lo suke ethi uyathwalisa nayo yonke leyo yabo manje usuke eheha ubani usikhona ushuthi uwenza ukuthi angazi wathi uzozama ukwenza ukuheha abantu ukuthi bathande ubaba yabo wathi shuthi kunezinto azoyibhala wathi khona le ntombazane ayifunayo iy'ntombi kababa washo njalo wathi uyona le afuna uyintshontshela amehlo yabo bese nikeza la madoda akhe kagwinya awagwinya kanye mhla 15 njalo mhla 15 kanye ngenyanga mhla 15 kuphela emva kwalokho-ke nyanga yonke siyamsebenzela yonke into ayishoyo bayamenzela njengoba injalo yabo mangabe-ke la madoda angawagwinya amehlo yabo leliya khehla yonke into ayeyenza iyamguqukela kuyaqala kuyavela ukuthi wena wenza ukuthi yabo manje leya mkhulu leya njengoba kwavuleka leya nto leya uyena lo waletha lento yokubheka yabo kahle kahle bathi bantshontshe iy'nhlahla zabantu manje yabo ngensango basho njalo bathi nje uthumela leya mfana wakhe angazi esikhulu wathi unekhehla abahamba bolintshontshela angazi bangenela kanjani kodwa nje bayahamba bolintshontshela angazi kunetruck ehlezi lilayisha insango yabo angazi-ke le nsango ukuthi anginakanga kakhulu yabo kodwa nje khona la ikhehla lihambisa khona insango lifika ngetruck yabo yena-ke uyafika intshontsho yabo bese angazi ukuthi yini le ayithathayo kubantu bese beyihambisa bayiletha kuyena bangase sebeyise kuyena uthi-ke ngalokho-ke uyakwazi ukuthi atshontshe iy'nhlahla zabantu yabo athi uma ngabe babhemisa yabo kulezi zinto yini le kuthi uyibona i-TV lezi zinto zo-Harry Potter kanje ama-fairy tale witchcraft into ey'kanjalo kahle hle lakhehla kudila ney'nto ey'kanjalo yabo Morgan Freeman kanje iy'nto ey'kanjalo yabo kahle kahle wathi nje wonke umuntu wathi nje usebenzela yena yabo
ngoba nje lokho emnikeza leya nto leya eyorawundi le ngathi icamera, wathi nje wonke umuntu usebenzela yena i-office lakhe, wathi nje lizothatha u-15 years, bathi u-15 minutes mabesho, wathi nje lo 15 years i-office lakhe, yabo. Wathi-ke kahle kahle loya mkhulu into afike nayo umngcolo, yabo. Into eyenza abantu ukuthi babheme yini umngcolo, yabo, ngoba yena uphambana nezinto eyishiwo inkosi, yabo. Mangabe ithi inkosi kungadliwa umngcolo, uthi ufuna ukuthi yena idle umngcolo, yabo. Bazathi udle umngcolo kwakho, yabo. Yena kahle kahle bathini loya mfana omfundisi Illuminati, yabo. Illuminati wena brother wami ngathini, Illuminati ukuchitheka kwegazi, yabo. Basho njalo afana nathi nje, yabo. Nje mangabe mhlawumbe usukubiza abantu, yabo, uthi mhlawumbe abazohlangana endaweni ethile, yabo. Uthi-ke lapho-ke mangabe uhambisana nalowo mfana lowo mfana lo umthola kanjani, umthola ngayo umbokazi, yabo. Uthi mhlawumbe lelo gehla uma belikubizile ulathi hlanganisa labo bantu kuzofanele ukuthi mangabe bebaningi, yabo, kufanele baxabane, yabo, kuchitheke igazi. Uthi ngalokho-ke ngoba babizwe uwena uthi bazoholela wena ngalokho. Futhi yo lento ukuthi mhlawumbe makade kunamarala amaqombe epolitiki mase kubuyelwe emuva kugenqika amabhasi kufa abantu, noma vele kufika abantu bezodubula nje into ezikanjalo, ufuna noma xabana abantu begwazana, it's ID tavern, ufuna into ezikanjalo-ke, yabo. Uthi yena kahle kahle uthi ngifuna kuchitheke igazi, yabo. Yileyo nto ayifunayo, yabo. Uthi ngalokho uzokwazi ukuthi amsebenzele, yabo. Wamsebenzela kanjalo wamkhandela nihunga-ke, ngoba phela ngisho ihunga iqhamuka kubona, yabo. Nje uyena usethele upresident futhi ungayitshethi ngiyadlala eBrazil, izinto ezazenziwa lapha akwenziwa ezinye izinto kuleya room, kuleya muzi waloya mkhulu, athi bakhanda i-TV lapha. Wathi beyiqala-ke leya nto leya kwavela imoto, ngiyakhumbula, kwavela uMercedes Benz lapha, ngiyakhumbula, yabo. Manje bona-ke indlela abafuna ukwenza ngayo, bafuna ukuthini, bazama ukuthi-ke imoto, yabo, bona babezama ukuthi bayintshontshe, yabo. Benze njani, abafuni ukuthi imoto, babengathanda ukuthi imoto ihambe abantu abathanda inkosi, yabo. Ufuna ukuthi kube abantu, wathi ufuna ukuthi kube abantu abazophila, yabo, nje ukuthi abantu abazokhululeka. Wathi ufuna kube abantu abazalwa izingane zandawonye, yabo. Njengokuthi njengabantu abangamahlazo kanje, mhlawumbe njengokuthi njengawe nje, mhlawumbe ngenza isibonelo brother, yabo. Mhlawumbe sithi wena nodadewenu, yabo, kanje njengoba nje mhlawumbe nahlala esisweni esisodwa, yabo, ngenza isibonelo, yabo. Ufuna ukuthi nina-ke nahlala esisweni esisodwa, ufuna ukuthi nithandane, yabo. Nize bengiyakutshela ukuthi ufuna nize nishade, uthi kephi kaLabor ikhona la uthi bazofike banenzele khona, bafike banibhalise lapha banisayinise, lapho mangabe senishadile niy'ngane zandawonye, kuthiwa-ke nina-ke kufanele nihambe ngey'moto, iy'ngane zenu izona kufanele y'jabule. Bese ukuthi laba abangewona amahlazo nalaba futhi abenza izinto ey'ngaphambani nemithetho yenkosi, wathi labo-ke ufuna ukuthi bahlupheke. Wathi ufuna nje ukuthi izinto zabo y'ngahambi kahle. Yikho abantu belala ngisho ney'ngane zabo. Ngenxa yaleli yakhehla njalo ngikutshela brother, ngenxa yalo yamkhulu loya mkhulu walapha mbokazi akalungile, yabo. Wathi-ke sebemfuna-ke kodwa-ke ekugcineni wavele wayibulala, yabo. Wavele watholakala eseshonile, yabo. Sekufanele phela ezobhekana nayo yonke lento ayenzile, yabo. Uhluphekisa abantu, uthi abantu abadla ungcola, udlala ngabantu, yabo. Loya muntu udlala ngabantu, wenza abantu iy'limi, yena into ayiphilela le, wenza abantu iy'limi, yabo. Nje uzasho futhi ukuthi, yabo, nje imisebenzi yakhe uthi ilapha eWestville, uthi imisebenzi yakhe yonke uthi ilapha eWestville, usho njalo, yabo. Uthi nje, yabo, nje ubaba wadlula nini emhlabeni, wadlula ngo-2008. Uthi-ke kusukela ngo-2008 edlula ubaba emhlabeni, uthi waqala lapho kwashintsha eWestville, yabo. Wenza ngale ndlela enza ngayo-ke, yenza izinto ey'ngalungile. Ukudlula kwabo bakho emhlabeni khona wadlula kanjani? Ubaba phela wathini, angithi ubaba waye esibhedlela, yabo. Ekuyeni kwakhe esibhedlela wayegula kahle kahle, yabo.
shuthi ulontuzane untombazane angazi ukuthi uyimhlelile kanje yabo leli yakhe ihlalele yakhe yabo ngokuthola leyo mfana leli yakhe ihlala ngqondo ngikushayela ayikho idela lingayazi lazi yonke into yabo shuthi bathini bathi bazokhandela ubaba intombi yabo izoba unesi yabo intombazane abamkhandela yona if bafunani kuyona bafuna ukuthi izofakela ubaba yabo uyilontuzane ngithi ubona mhlawumbe uzothenga icathulo kanje ya noma ubhaqathi ubona khona lo powder ophumayo lo usukubhaliwe ukuthi ungadliwe lo bhaliwe ukuthi do not eat yabo lo powder lo ukwasha amateki mhlawumbe ayike lo powder noma ukwasha amateki emoyeni kodwa le nto leya suke nje ku round yabo cabanga ke lo aneswa ithatha leyo nto efakela ubaba ekudleni yabo baba besiphathwa amathambo yabo ngabi right ngabe buhlungu yini ayibanga ubaba khona leli khehla into ayiba babebanga ukudlula ngamama enkosini yemoto umbuzo uthi ubaba wakho wayenjani kwezomnotho hayi baba yona why right kwezomnotho awayifundile wayezenza izinto ezenza ukuthi into eziningi zakhe angizazi kahle kodwa wayezenza izinto yabo into ababeyibanga ukuthi manje lento yabe mina ngizwa nje kahle mina uwumsangano nje lento ababayibanga ngoba uthini uzila mkhulu ngokusho kwakhe awuliqinisizwe uthi kahle kahle ngokusho kwakhe lo mkhulu uthini uthi engazathi angazi baba angazi noma babe wayethe kubaba angathi babe khona idila babeyenzile yabo shuthi engathi wathi umbokazi yazi yena angamthathela ubaba emthathela unkosikazi yabo hayi ungathi ubaba wayiphika le wathi ngeke azayenze lonto yabo engathi wayiphika ubaba le yabo alright hayi shuthi ke lo mkhulu lo azame ukuthi mhlambe ayoncinga umama ukuthi engathi angamshiya ubaba yabo angamthandi asuke ezikoleni la ubaba esebenzela khona yabo eze kulabo kuleli side labathakathi la kuthakathwa khona yabo wathi ezosebenza naye yabo yabo nje ngaze thiwa imncinga ngisho nangabafowabo nomama yabo hayi ngazathi ke ulontuza angathi shuthi angani noma umama wagcine evuma noma kwenzakalana angazi yabo kodwa ungathuthi umbokazi wayigadile nje impela uthi usengacwayisi ngisho ukucwayisa ngiyakutshela yabo mayichaza leyo nto uthi wacisha ushayeka phansi yabo bangabe isho lento yabo uthi mayisho lento hayi mina ubuya ngihlekisa yabo uthi ngoba uthi wavela umuntu uthi wavela ezothiwa hayi engathi wezwa ngathi kuthiwa umama asekho emhlabeni yabo uthi ngendlela emgade ngayo nangendlela egade ngayo futhi hayi wacisha washayeka phansi yabo kahle leyo nto amzondelayo nobaba yabo uthi ongathi wamzungu yabo wena mawuza umlando ngekhehla umbokazi kuthiwa laliyinyanga laliyini lomkhulu lo yabona ke njengoba athola leya muntu la uyena ke wayesesethi inyanga yabo zonke inyanga ezikhona zonke ziyamazi sizazana naye umbokazi hayi akekho umuntu obeyinyanga ongamazi umbokazi akekho ngisho nabantu abahamba ngeemoto akekho umuntu ongamazi umbokazi labantu abahamba ngeemoto akekho yabo ngoba bonke bayamazi umbokazi yabo kufanele baqale badile naye yabona ke na kube nabafana abawu2 yabo wathi labafana labo ubona ufuna ukuthi babe nama-office yabo wathi labafana labo wathi omunye wayethe ufuna ukuthi abe wayethe ubalo omunye wayethe ufuna ukuthi abe indebele wathi lo omunye ufuna ukuthi abe yivenda yabo wathi lo omunye ufuna ukumkhandela wathi ufuna umkhandela izinyo yabo wathi izinyo uzolikhanda kanjani wathi ke uzothatha ilontuzane uzothatha inyama yabo inyama mhlawumbe inyama le inyama mhlawumbe inyama yenkomo kanje uthola ukuthi ayivuthiwe isakuhlaza isanegazi bese ayithatha akayiphosela izinja kuba idliwe izinja njalo yabo ngobani ngoba uthi izinja ufuna ukuthi yiluma abantu yabo umuntu phela unenkinga nenkosi yabo
kahle kahle yena akazwani nenkosi yabo. Inkosi yiphi? Inkosi sengisho inkosi umdali wethu ubaba wethu uJesu. hayi Wenza izinto eziphambene nokwaseBhayibhelini. Uma ngisho inkosi esizwe ngisho ubaba wethu sonke yabo osuke siphethe sisonke yabo. Yabo manje ngazathi ke yena ke ongathi ongathini engazathi yena angathi akazwani nenkosi yabo ngoba inkosi uthi yakhe ncuma wakhe uthi yakhe ncuma wakhe yazamshisa phambi kwakhe ebuka yabo uthi naye acisha ambulala yabo uthi kodwa yena angazi wavuleka indlela kanjani angazi uthi kodwa akwazi ubani esizosikhuluma naye. Oh mina igama ufunde phi amabanga phansi ubumfundo onjani? Mina futhi igama mina Brazo Mangu uqhawe igama Sibonga Umnyanto yabo njengoba bengishilo yabo ngifunde la shuthi waye ukhulumela phansi wayekuzodwa uthisha esikoleni ukukhuluma naye. Hayi kwengizwa ngangizwa intombi uke waba naye. Ngeke ngaba naye. Ithini intombi mawuyishela iyakuzwa isuke ikuzwa. Usengizwa. Hayi suke ngizwa futhi hayi suke ngizwa. Yeah uyichaza ukuthi ufunde phi amabanga phansi ubumfundo onjani ziqala nini izinto ezokubhema kanje? Kona mfethu ngathini ngoba okay ngathini ushuthi ke lezi zinto lezi ade ngitshela zona yabo izinto ishuthi ngathini izinto ezasihlelwa ngosuku olulodwa yabo zonke lezi yabo ukuthi ke emva kwalokho ukuthi kuzobe sekuyoqalwa izikole ngoba phela labafethu labo engikhuluma ngabe ibona nithi ababefaka izikole benze izikole ebazana namaSulumane nayo yonke lento yabo shuthi ke uthini ke laba bantu bathi bapheka bona ngokwabo bathi bapheka bathini bathi bapheka imizwa bona ngokwabo yabo basho njalo ngokwabo bathi mana bapheka imizwa yabo bathini ke bathi nje ekhanda naleli office lamaveni le ukuthi lofana mile lizinyo wathi nalo omunye wathi nothi lo omunye ufuna ukuthi alokungani mhlawumbe mangabe ezokusiza yena kuhle khule mhlawumbe inyama yakhe yabo bese uyamnikeza yena yabo yena bese ayidla yabo lo mfana yena kuba uMadlebe lo yabo lo akaCharles yabo wathi ke wathi ufuna kuba ama-office abo ke lawo yabo bese ke abantu abafundayo ke shuthi ezikoleni ufuna ukuthi mangabe befuna ukuyosebenza mhlawumbe yabo noma bathola imoto bakwazi ukuthi baxhumene nalabantu la yabo ngendlela ababesethe ngayo yabo shuthi wayesithi mina wayesithi ke esikoleni wathi ke mina uzotshela ngisho uthisha bonke ukuthi mina ufuna ukuthi bangifundise inombolo yabo wathi ufuna inombolo wathi ufuna bangifundise inombolo wathi nasi bafuna bangifundise nokubheka wathi zona izinto lezo afuna zenziwe uthisha lezo yabo wathi ke uthisha mabe benza into ezikanjalo uyabanika wathi labo bantu laba ababiza yena ngothisha yabo angasho angathi uthisha abantu ababiza ngothisha yena yabo wathini ke wathi mangabe ke lento ayifuna mangabe yenzeka wathini ke wathi uzobe sebeyabanikeza ke izinto lezi abanikeze phela leyo mali leyo abajabulise ngayo abanikeze nemoto abanikeze namabhizinisi yabo wathi nje kodwa mina ufuna ukuthi bangifundise ukubheka wathi nje ufuna bangifundise inombolo azofuna bangifundise nokubheka inombolo leyasejele wathi yona nje ufuna bangifundise yona azofuna bangifundise nokubheka esikoleni wena shutha uyanga esikoleni ngaya khona esikoleni bona bengifunda phela esikoleni ufunda phela namngitshe singiyafunda yabo nginganakile ukuthi kade ngifundisa ukuthi ngizohlala la emgaqweni ngihluka uqala nini ukubhema ukubhema aqala nini ngami ukunya uma ngasawukhumbuli kahle hle unyaka ngaqala ngawo ukubhema yabo kodwa nje uqala kwami ukubhema ngibona ngangiyingane ngikhumbula uma ngaqala ngicusha ugwayi yabo awesDavidson futhi ugwayi yabo awucosha nje wafike shuthi wafike nomunye angimazi lapho uhle kahle yabo kodwa ngathi uJaff Dose lo ngiyacabanga yabo ufika nawo lo gwayi ukushiya phansi ngawuthatha ngawubhema yabo ngaqala kanjalo ukubhema yabo shuthi ngaqala ngogwayi yabo ngalokho ngiya kancane lokho ngibhema yabo lokho ngibhema yabo
ngagcina sengingenile kuyiteke ngagcina ngingene ukungena yabo. Ungena kanjani ungena? Ungena nakhona omunye umfana yabo wayidayisa lapha ngasekhaya yabo. Shuthi ngiyambuza ukuthi uyabo uyangitshela nje ngempilo yakhe yabo. Yeah. Yabo angilokhu ngimlalela yabo. Elokhu engitshela nje izinto yabo ngimlalela yabo. Shuthi bese etheni kumina ebese yangitshela ukuthi wena mfethu wangene ungena yabo. Angitshela wangitshela. Shuthi leyo nto engayinakanga yabo. Shuthi mengitshela wena mfethu athi nje uma seyibhemile lento uyizizwa ikhuluma kamnandi yabo. Uthi nje uyizizwa nje khona nokuthunga kumnandi ngathi kunogesi yabo nje lokhu engitshela nje yabo athi mina ngizokhuluma kamnandi wathi nozizwa ukhuluma kamnandi yabo athi nje uzizwa ngazathi uyinyonga nje nami ekhuluma nje ulimi uleshe kulikela kuyena yabo nje uzizwa ukhuluma kamnandi. Ubhema njengamanje? Mina yeah ayibona bengisabhema ukona bengisabhema wona ama-capsule yabo okwamanje. Awuyibhemi yini lento le ithiki? Ithiki kona ngeke ngayibhema yabo. Ubuyibhema nini? Angayiyeka ithiki ngiyibhemene noma uphi unyaka. Ngonyaka odlule bengiyibhema nangaloya nyaka yabo. Manje ngithi 2020 about 2024 2022 no-2023 ngingayibhema. Akaze zaphambanisela ngomqondo? Hayi lutho lento ethi babona izinto ey'ngekhaya bengakaze ngenze lokho. Wayiyekela nto? Hayi lento into engiyikisayo ayingayizwa ubuyona nangendlela ababeyichaza ngayo ukuthi yenzanani avele ngayiyeka ayingeke ngifuna noma ukuba njeya ngendlela ababesho ngayo aselento yini yakhipha ekhaya uzohlela emgaqweni? Into engikhipha ekhaya-ke ukuthi ngigcine ngihlalela emgaqweni yini shuthi nami phela sengingenile sengizwile lento mfethu angizwisayo yabo. Shuthi ngagcina ngigangeke kamakhelwane yabo. Kanti lo muzi lo ngiyoganga kuwona ngiyoganga emzini ngathini umuzi kaLewu angangazi yabo. Umuzi ka? Umuzi kaLewu yabo. Leho? Kumkhona omunye umfana nje owayezwana nobaba yabo. Yeah. Wakuthiwa uLewu yabo. Afana njalo yena wasingcwabela ngisho ubaba yabo. Onjani? Uyena ongifundise emngcwabeni kababa yabo. Yeah. Ngangazi mina ukuthi semzini wakhe lapha angiyibonile isiteksi nje mina yabo iLewu ngani yabo. Nami ngifuna ukuyibhemela yabo ngoba ngaqala ngena okokuqala yabo. Ngathola i-laptop khona ngathola nekhamera yabo. Shuthi ngayitshela ukuthi hayi ngoba ngitholile lezi zinto ngabe ngiyidayisa athi azophinde futhi ngingene ngaleya ndlela yabo. Angiyitsheli mina semzini yaLewu yabo. Mengithi ngiyabuya okwesibili sengithi ngizongena futhi kanti khona ngazi la bafana ngibona kanjani yabo. Shuthi wabiza umakhelwane-ke bakhona lapha yabo. Hawu mina ngigcina ngibona kanjalo ukuthi hawu semzini yaLewu kanti lapha yabo. Shuthi bangishaye lapha yabo. Yabo uthi nayo Lewu wakhala athi mina ngaxoshwa uMandoma lapha ekhaya athi ngaxoshwa uma wakho lapha ekhaya. Uphi uma wakho yabo? Mfethu angikuzwa mina. Angazi mfethu ngikhulumela phansi. Intombi unayo? Hayi yona ikhona. Unayo ingane? Kwamanje bengakabi khona. Hayi ngoba ungenangane intombi futhi awazi ube nayo vele. Una ngoba usunayo la emgaqweni. Phela emgaqweni iyabhenyiswa intombi. Ayikho intombi aqoma umuntu okhulumela phansi kanje. Ngingazi noma uyakuthatha ne-mic kodwa mina yabo njengoba ngila ngikuzwa mina. Ngezi ngikhulumela phansi ngeke mfethu. Intombi hayi khona ijule kanje indaba yentombi ijulile phela indaba yentombi. Ifuna ukubuzwa enye ithi angikuzwi kuzo. Mfethu awusiqoqele zonke lezi zinto osuyikhulumile ukuthi zihlangana kanjani. Ukuthi ngempela sigcine manje zikuchitha zikubeka la. Manje kahle na brother wami lezi zinto lezi yabo njengoba ngichazela ukuthi izinto ezenziwe leli yakhehla leli la kaMbokazi. Ukuthi kahle ukufa kwempilo yakho
kwakhandwa kule yandlu ikhandwa ileli yakhe. Ya kahle kahle ngasho kanjalo ukuthi ngicine ngina hayi ukuthi ukufa kwempilo yami ukuthi ngicine ngibhema ngicine ngile emgaqweni. Yeah. Ya into eyayihlelwe lapha kuleli. Uma bekuthola kulomuzi kamfundisi bayaqebula. Bangishaya. Isiphi esinye isigameko kwagaxela kusona kwakwenze njani? Hayi esinye ke naku begcina ungishaya lapha khona indawo ethi isePantas ngathi ngiyodayisa khona ama-wheel cap yabo. Yeah. Lapha shuthi la muntu loya ngifice kukhona omunye umfana lapho ekhona yabo shuthi angazwani naye yabo. Shuthi athina athi angikhulume kabi kulo malume lo wakhona lapha yabo. Shuthi lo malume avele angafuni ukuwathatha la ma-wheel cap yabo. Shuthi ngenze njani shuthi ngiye kwabanye abafowethu ngiyobadayisela yabo. Bawathathe ngemali engekho yabo. Yeah. Shuthi sengithi ngiyahamba ngiyogibela yabo. Kanti lo muntu lena lo muntu walapha ushiya ama-wheel cap lapha phansi yabo awe-VW yabo. Mangake uthula ama-wheel cap ngathi ayothula. Ngiwathathe mina la ma-wheel cap ngifuna ukuhamba nayo. Kanti ucuphe ngawo la muntu ama-wheel cap yabo. Shuthi ayimisa imoto yabo. Azafike-ke lapha emotweni yabo emefika yabo awavule yabona so ama-wheel cap akhe ngiwathathile yabo awathatha ama-wheel cap akhe bese yangibiza yabo. Bangishaya-ke laba abantu wena muntu lena muntu angishaya-ke lo angishaya la muntu walapha ngishaya la muntu ngishaya la muntu walapha braza indaba yokuhlala. Mani bangishaya baze bangikwazisana bangishaya baze bangikwaza la mani balaphi bangishaya. Yini angamele yenziwe isizwe ukugcina sivikelekile ehungeni? Ukuze lento yehunga brother wami uzizophela fanele kuphele lezi zinto yabo lento amakorekwele nalezi zinto zojesu lezi izona zinto ekumele yiphele. Zojesu? Lezi zinto zojesu lezi ngoba phela leliya khehla leliya wonke umuntu onemali washo wathi ufuna ukuthi athembele kuJesu. Washo njalo wonke umuntu onemali ufuna ukuthi athembele kuJesu yabo. Wathi mangabe ungathembeli kuJesu wathi mangabe kusaphila naye ngeke ube nayo imali yabo. uJesu nje izinto zaseBhayibhelini ziyaphambana yabo lo mfana ethusanele khona lo mfana ethusanele wafana lo uyena owafika lapha ngenkathi lo yamkhulu eshisa impepho yabo. Wathi eqeda nje ukukhuluma lento ayikhuluma waqhamuka lo yena lo wafana lo amnikeza le yanto le ngathi ekamera yabo. Uyena-ko emsethela yonke lento yabo. Manje umnqoba athi ungilethele omunye umuntu namuhla. Kuthini? Ngeke mfowethu. Iprazo wethu ayikhona yazi ngikutshela iqiniso prazo wami. Inkinga yenzi manje sense uthe wena ngithi wayefuna enze zonke izinto eziphambene. Yena wenza izinto eziphambene yabo. Yena kahle leliya khehla alizwani aliyithandi inkosi yabo. Ngokuthini ukuthi inkosi yakhe encuma wakhe yazi yamshisa phambi kwakhe yabo. Imgencela ukuthi uma wakhe wayefundisa yena leliya khehla ukuthi lilale naye yabo. Wayisho nje kahle lanto lomkhulu yabo. Ingakho-ke inkosi yakhe encumali yami umkhulu wazi wamshisa. Leli khehla lalala noma walo. Uthi lamfundisa lokho yabo. Ingakho-ke inkosi yakhe yazi yabuza ukuthi umzali onjani ufundisa ingane yakho ukuthi ilale naye yabo. Yase yamgenca-ke yamshisa yabo. Ngalokho-ke yena usethini usethufuna incwadi noma into owayibona wena ngamehlo? Into engiyaziyo le ngixoxela yona izinto engekho into engiyaziyo yabo nje leliya khehla manje kusukela yayenza kuphi indawo lento la? Lento nengathini leliya khehla leya nto la isethele esikhaweni. Yayenza kuphi nendawo? Esikhaweni yabo la lihlala khona yabo. Abantu basesikhaweni nje bazoyifakaza lento. Phela abantu balapha bona phela bazo leliya khehla leliya phela lithi lalifihlile yabo. Izinto lelifihlile lezi yabo. Ingoba phela ngangikhona ikwenzeka yonke lento le yabo kodwa izinto nje elifihlile yabo lingathanda ukuthi lazi zazi yabo. Awufihlile yena mkhulu amkhulu yabo nje igama elithi uNkulunkulu alitshela uyena lapha nesusanele yabo. Leli gama elithi uNkulunkulu
wathini wathi ufuna ukuthi lelo gama lelo yilona leli wathi nje mangabe abantu bebiza lelo gama kufanele ukuthi basebenzela lo leli yakhehla leli yabo lithini futhi lithi lathini laphinde lathi futhi lifuna ukuthi inkosi liphinde livume leli gama lathini lifuna inkosi ivume igama elithi ala yabo ukuze ngobani ngoba uthi mangabe wavuma lawo magama lawa uthule elithi uNkulunkulu noma lelithi ala wathi uyokwazi ukuyihlinza inkosi lawo ngoba wathi niyofike uqhamuke esithi ufuna ukuhlinza uNkulunkulu yabo wathi ufuna uqhamuke esithi ufuna ukuhlinza uala ngikutshela iqiniso plus awunto ngitshela ubani into ongayifakaza lento manje leli yakhihla ngoba sasinalo ke lapha nalo afana nalo kusadubuleka na ayisho senkosi usanelo unjani na akasekho nosanelo wadubuleka naye kashahlwa ebathwalisa ya yabo ukuthwala into afika nayo afika nokuthwala ngoba la muntu wathi efika nje utshethe ngikhoma izu3 washo nje athi ngikhoma izu3 yabo wathi lezi khoma izu3 lezi khona wazisana wathi samehlo esendlebe nesoli asingikhoma izu3 ngoba wathi nje mangabe ucuya indlebe bonke abantu mangabe bekhuluma ngawo yabo ngoba phela ukunikeza leyo muntu lo yabo asuke khona leyo muntu osuke umnikeza yona leyo ndlela yabo wathi wonke umuntu osuke ekhuluma ngawo yabo uyakwazi ukuzwa ukuthi usuke ekhuluma ethini ngawo mangabe usuke unikeziwe leso sikhathi leso noma mangabe umuntu mhlambe mangabe njani noma ukwazi ukubona yonke indawo yabo washo njalo uyakhumbula esikhaweni kusaduma indaba umuntu ekuthiwa usikhaweni oyebulala abantu esikhaweni oyebulala abantu unangako wena iminyaka mina ngino-20 mama ngino-27 manje sithi 28 ngikhona umuntu ethi usikhaweni oyebulala abantu umazi-ke lo yazi ndoda angazi noma usangene noma uqinisile noma emini osangene basasitshela iqiniso ngithi kufaka i-calculate ibala iphuma usho nje kodwa phezulu yabo lento ukutshela yona iqiniso la ngempela yabo nje into yokuphema into ubani omunye wamxoxela le ndaba ngaphandle kwami umuntu angafana nendaba uba ayike ubona bakhona kodwa angazi ngikhulume noba ngikhuluma nawe nje kanje yabo kwazi kahle abona bazi phela ukuthi la mkhulu yena ubenawo labantu laba bangadubuleki yabo babegunya amehlo yabo ehlahle umsebenzi walo yamkhulu ungcola yabo uthi kudliwa ungcola yabona uthi umekudliwa ungcola bese eqesusu uyabona namhlanje bakule sithathu yena ke mangabe segunyisela amadoda akhe amehlo bezofika sifuna ukuthi hayi sekulesine manje kuseyena uLesihlanu xa akuseyena lesithathu sekulesine yabo wathina athi uyena oyi-department yabo bebefike sebesho njalo yabo tshela iqiniso ebras ngihlale ngawo tshela iqiniso into eyenziwa lapha ngibokwazi-ke leyo futhi yabo inyanga le yamkhulu lo yabo wathini wathi ufuna ukuyi-actisa ku-TV ubonala ufuna ukuyi-actisa ku-TV ku-SABC 2 kumvango inyanga yakhe le wathi ubani wathi ufuna abantu bebuka kuthakatho yabo kodwa beyitshethi kuya-act yabo asho njalo ufuna abantu bebuka kuthakatho kodwa beyitshethi kuya-act itshela iqiniso ebras yabo inyanga leyo muntu wathi uba yani umuntu la khona lo muntu nje lo nokugqoka ivest enengwe lapha yabo bese faka lento engathi ibhalo yabo omnyama yabo ase futhi bomazi wale yamkhulu bomazi ngathi kulesi sihlalo lesiya ngathi kunesihlalo esikhona lapha wathi bomazi kusona washo njalo abantu balapha wathi bayamazi kodwa wathi le nyanga yakho uhlangana nini nayo
wathi uhlangana naye ngoDisemba. Wathi njalo ngoDisemba uhlangana naye. Washo njalo. Bese behlela ukuthi yini enye abazoyenza yabo. Wena leli khehla liladlula nini emhlabeni? Ladlula ngo-2020 ya 2021 angingenanga yabo. Umuntu phela oyisiqhwaga njalo sokumele kuphume ngisho emaphepheni nakubona koma-TV. Umhla kunjani? Ukushona kwakhe kwakumele kudumizwe lonke phela. Kufanele kwazi ngenkathi ehambene leyo muntu walandelwa yilutho uZwelithini. Yena owamlandela yabo. Wathi nje hayi ufuna naye bamthatha uZwelithini lapha. Into abayamkhulu inkinga. Le afana oyiqinisile wathi leli yakhe ehlala liyahlanya. Wayiqinisile. Mina ngiyabona ukuthi uyiqinisile. Yazi ake sibambe la kwanamuhla. Yazini ngithi asibambe la. Ngizoyifaka i-episode yakho. Ekuyifakeni kwami i-episode yakho ngifuna kuvela abantu abanolwazi laleli khehla. Ngoba phela ngeke kuthiwa babengezwa ngisho amahemhem. Bayazi zani bayazi. Yabo nje ikhehla laMbokazi ka-IFP liyaziwa. Office lakhe ka-IFP liyaziwa. Futhi bonke yabo nje abahamba ngey'moto bayamazi. Amazi kahle. Ngoba uthi ufika kunikeze yabo nje uthi nje uma esakujoyinisa ufika kunikeze yonke into oyifunayo yabo. Kodwa unaka indlela okhuluma ngayo wakwamtshela ukuthi awusamfuni uthi ila uqala umbona khona ukuthi umuntu onjani. Kodwa nje uma ngabe usamthanda usenza yonke into ayishoyo ukuthi awubi nankinga yabo ngesingabo. Wona ucabanga ukuthi pho ungasizakala kanjani? Inkosi mina brother mina ngibona kuyinkosi bese ngenza isenzo. Obiyona eyayenzile isenzo ukuze kufika le afana leya yabo. Izekuvuleka yonke nje lento levulekile inkosi eyayivumile yabo. Iyona ke futhi manje sekumele ivale yonke into yaleli yakhe ehlaleli manje. Yabo ukuze kuzokwazi ukuthi ikwazi ukuphila kahle. Nabantu abayithandayo ke inkosi abazi ukuthi umuntu asiyona inkosi bakwazi nabo ukuthi bakhululeke baphile kahle. Uphi umndeni wakho? Umndeni wami nawo yabo nje njengoba basuka phambi kwamehlami bakhona nje laba abanye kodwa angeke ngize ngisho ukuthi ngaba abantu mhlawumbe ngathi ngithembele kuyena. Manje ufethu omdala wasekhaya wasithiwa ngiyambuza nje yonke leminyaka yabo uthi ngiphi lokhu nje ngaduka lokhu nje aqala ungangiboni emehlweni yakhe uthi sonke lesikhathi uthi njani la ngikhona ngiphila kanjani. Engakho ngisho ukuthi umuntu kahle inkosi nje sekufanele ngisize ngikwazi ukuthi impilo yami iguquke. Ngoba lokho uyazi kodwa ukuthi impilo yakho iwona responsible for yona. Uqinisile Dr. Mina kumele enze umnyakazo. Mina kumele enze izinto zenzeke. Mina ngicela inkosi ngisize wangempela. Okay. Ngizodropha le episode yakho ngifuna ukuzwa ukuthi abantu bazothini. Makukhona ubufakazi obukhona noma zikhona izinkulumo ngempela ehambela kulento oyikhulumile. Kuzomela siligubhe lolu daba size silithole ngempela. Njengamanje mina ngiyadunyelwa ikhanda ngiyayigulela iphathelo umkhuhlane ngizumsangano nje. Kodwa makuvela ofakazi balendaba oyikhuluma mfowethu hayi sizoyisukumela siyigubhe because izokala indaba abantu abangakuthokozela ukwazi umsuka wayo nezingqinamba nakho konke nje ngayo. Kodwa ke sekulele kubantu basesikhaya noma kukhona abantu abavela abayifakazayo lento oyikhulumayo sizolandela lolu daba kusuka nokuhlala sithole nabantu ababekhona ekhona lomkhulu abadala abangakwazi ukusilandisa. Ngihamba ngize ngiyofika khona esikhaweni njengamanje yabo futhi abantu angicabanga ukuthi bayamazi khona lo munye khona lo kuthiwa Elvis yabo. Ubani?
khona lo Elvis Elvis owapi lo ehlala khona lapha esigawini yabo owathunywa yilona leli yakhehla ukuthi eyogenca abantu bese yabashisa xa bewagenca abantu bese yabapheka bafaka ebhodweni yabo esikhaweni ingane yalomuntu oyibizwa ngosikhaweni nje lowo uyabona lo muntu lo uyena ke lo wathunywa leli yakhehla shuthi ke wathi seyenzile lo nto yabo wathini bamthuma bona futhi ethunywe leli yakhehla kuthiwa akahamba ubiza omunye oyiphoyisa yabo ayomtshela ukuthi seyenzile ke leyo nto leyo yabo lo yiphoyisa kanti naye bazothi angazi lo omunye ke yena lo Elvis angazi wabheda kuphi yabo base ke bamjikela ngalo leli iphoyisa leli yabo labo manje bowuthula lapho asobathola ngiyakutshela bazokutshela ukuthi ikhona into engikutshelayo uElvis le ndoda la uElvis lo waginca abantu usaboshiwe namanje lo muntu lo wabaleka kusacashile khona le icashwe khona hayi wagcina ngaboshwanga wakwazi ukuphunyuka lo muntu manje singamthola kanjani orumndeni wakhe hayi nosothola ngalo wena uyawazi umndeni wakhe noma ngingayazi indaba yakhe kahlehle kodwa nozotholakala mina ngifuna umuntu mfowethu ozoyifakaza lento singamfihla ngisho ubuso if ngempela yazi ikhona indaba yaleli khehla because lento eyikhuluma mfowethu ungathi ukhuluma emlingo wezalo ngiyakutshela iqiniso abuka AFP bazokutshela abonele bafanele babenzisa namuzi lapha bazokutshela futhi usiya basebenzela umbokazi umuntu owathi abenzele yanto leya kwafika usanele wafika ufuthi usanele wabasusa la wabayisa ngisho eGoli bafike benza yona lento yabo le yomlimi yabo bazokutshela yabo ngoba nikhona okunye kuyiqiniso yabo lezi zinto zabo lezi salamuzi khona okunye kuyiqiniso mhlawumbe uthothi into uzoyiphakamisa engaphakami ngempela yabo abafethu bemlingi khona nje umunye obekuyena obephathela lo mkhulu lo amehla yabo bekufika labantu laba bezothatha wona amehla abo mhla 15 khona nje ufana noyedwa okwaziyo lo yabo ukhona nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabalela umuntu omemeza ngathi yakhala yalelo uthi igula lika Jamal lichithekile awu nina bakamphuthu bomfu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele impedule nina bentule kwande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendlamhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo bazukulwane bakaphalo bazukulwane naZulu liyaduma lezongoma le phansi eswatini emathathu amakhosethi iva bomnaka namamfumbatane awukwandebele ngiyabingelela kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo obingelela uprofessor Ngwamkhize Ngidabuka le kwaNongoma amadoda esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawusubuke wezwafika la kuchaza ukuthi isidla amaningi esakeni le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba sebebhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze ungagcina uwela ehungeni ungagcina uwele ezidakamizweni uma ungosifazana ungena ezidakamizweni noma kanjani uzodayisa ngomzimba akekho uclever akekho umuntu oyijethe uzoyicontrol uzogcinela noma kunjani uma ungosilisa useyidakamizweni definitely sure uzontshontsha bawukushaya abantu bazokubulala noma uzoboshwa kulapho nje so siyaxwayisa abantu abagada indaba zezidakamizwa ziyingozi abanye bagcina sebephanjanelwa amakhanda kwalensizwa nje lapha phambi kwami ngiqondi kahle ukuthi izintambo ziyacobhoza zonke kuparafeni kodwa ke emva kuba sengidedelele episode abantu basesikhawini bazovela beyifakaza lento ekhulunywe lo mfowethu ukuthi ngabe amampunge noma iliqiniso noma insizwa isiyeqiwe izidakamizwa sengabe ubunye bobungozi ongamele sibuqaphele usengaba ubunye ubungozi ongamele sibuqaphele but ke impendulo soyithola ngabantu bakhona esikhaweni siyacela abafowethu nicindezele subscribe button nicindezele nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ucingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku
ku kakho ke mina sengicenga awu cha onkabe yami ngitshela ukhona brother hey kabe ngeke mfowethu hey angithembi mfowethu ngidlali ngawo angitshela iqiniso umnqobi uyasazi isitori umnqobi umnqobi wasazi isitori hey nina nomnqobi mdakwe ihunga manje nizoxhaphaza abantu la mdakwe ihunga yazi abantu bami la enibaxhaphazayo ake sethembe mfowethu yabona iMPTV1 ungabona udomkhulu kakhulu mfowethu uzobathola abantu basesikhaweni definitely sure abantu abakwaziyo bazovela la bazoyifakaza lento uthi udlala lona awayeki namanje amami noma uqinisile ngitshela iqiniso hayi kulungile bra wami hey